соли ҷорӣ дар шаҳри турсунзода наврӯзи байналмилалӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. бо ҳамин муносибат имрӯзҳо дар тамоми корхонаву ташкилот ва идораву муассисаҳо корҳои омодагӣ ба ин ҷашн ба назар мерасад. намояндагони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ҳамарӯза дар анҷом додани тозакориҳо саҳми арзанда мегузоранд. дар деҳаи баҳористони ҷамоати деҳоти сешанбе низ корҳои ободонӣ ҷараён дорад. имрӯз зиёда аз 500 нафар сокинони деҳаи баҳористон ба ҳашари дастаҷамъӣ баромаданд. зимни ҳашар аҳолӣ роҳҳои ҳудуди деҳа, ҷӯйҳои обгузар ва оромгоҳи деҳаро тоза намуданд. баҳри тоза намудани роҳҳо, ҷӯйҳои обгузар ва оромгоҳи деҳа аз партовҳо сокинон аз техникаҳо истифода бурданд. اولا با شما را سال نوروز نو قطع مبارکباد کنم. حاضر مردم بینند همه دهه ما را گوید که نامش با خودش وابسته بهارستان شده گفته و خرسند میشد. ما حاضر امروز روز 18 گشته ششر کردیم. شنبه کردیم که یکم ما منزلگاه قبرستان با آمده حشر کردیم که مردم همش برآمدگی آب و هوا نغزه همش کار کرده. امروز همه قبرستان تازه کرده. قشلاق ما با 500 خوجلی باشد. حاضر 500 زیاد آدم آمده کار کرده است. ساکنان دهات شکرانه از صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز نموده نقشه دارند که بعد از جشن نوروز عجم نیز در انجام دادن چنین تازه‌کاری‌ها سهم ارزنده گذارند. السلام علیکم همدیاران عزیز. ما یک نفران دهه بهارستان دهات جماعت سهشنبه پیام رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان را سرمشق کار خود کرده. امروز شنبه مثل هر ساله برای تازگی راهها، جایبارها و خصوصا این منزلی که اجدادای ما در اینجا خوب هستند عمل کرده ایستادیم و حرکت داریم که آینده تا روز نوروز کارهای باقی مانده را سرانجام دهیم. соли гузашта бо ташаббуси бевоситаи раиси деҳа саидалишер убайдуллоев ва сокинони саховатманди деҳот дар деҳа бинои кумитаи маҳалла як толори маҷлисии барҳаво ва баҳри донишомӯзии насли наврас китобхона ба истифода дода шуда буд. ин ҳама корҳои ободонӣ ва бунёдкориҳо аз ватандӯсту ватанпарвар будани сокинони деҳаи баҳористон бозгоӣ мекунад. масъулин баробари анҷом додани чунин тозакориҳо мақсад доранд ки ҷашни наврӯзро дар сатҳи баланди ташкилию фарҳангӣ истиқбол гиранд. бо ҳамин муносибат масъулини деҳаи баҳористони ҷамоати деҳоти сешанбеи шаҳри турсунзода нақша доранд ки то ҷашни наврӯзи байналмилалӣ чунин иқдомҳои неку шоистаро идома дода дар ободу зебо намудани деҳа ва гулгулшукуфоии тоҷикистони азиз саҳми арзанда гузоранд. гузориши Диловар Рашидов, Сайфиддин Иброҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.